Long slurba Ardent yaki klau barben desa tang hapi dan kacing kermen laring iki kena samla ki bajat hagari ke jing kalau ga jinglong beri bangi peng de ki ikena be ni muat ke kata ba pro ki phi ngam ngai bu toy khun sama jongi un job ang tai lenda ka don ka daw ba kala ba ga jile sting na ke yin kasem ni feel na yin ki rimpe yin jing ki tron amte ka don em ka sling phone ka kraw phone na ki di sim ki ba mata lana ka duna ka long kemi ka long pa ban pen he ban pen san pi kemi ni ti ko ki khun sama jing Lalu kupa usim tang ya ke benta bancu pendak pisah ya ke jindon kam kikun. Banyak ta kam disu ke benta jonga. Te masuk ke apa lah. Orang ba uri banci mekarang ba ya ke kam rang ba. Pinga ngaku manongke. Lada baru ki rang ba kari kasih ki cindrang kasih ni. Kisi me ke benta banong rang ba. Mudah bang rang ba pi penya ya ke kam mo. Pi sen syari ke yang kesem. Ha? Apa pi sen syari yang kesem? Pi sen syari ki kon kikti. Hai gina jadi segeri pata bagian bak ya sepa jongri nango to bak segeri pata ngaku to lampu sepa sepa kadai ke jongri pata idon kami di makum kita kira ni na ba nong bu shindang khasi boro long pading tra nga juong pensem nang ku bu shindang khasi ya ka partai boro ko we na yin ka kami umi Tylli ulit ban establish yin jo kalau open na yin ya tolok bu politiko open hit kali open cup sa bang kum taw shindang kenapa ka partai Krista mga udang dan yin ka kami ban yarap baka yin kami kan kiu ka spa ka pau ban on umi Tylli kani ka tum ka jinya